Kibadon kam baha kum ka podo, kum ka CUET, dan ka tu ka entrance examination ng taki class 12. Niya kran nakabenta kinong hikan, niya slok lang kum ka MDA. Pat nisngo ko ka MDA, kapersyang manle ikikam kibadon kam. Nado ubnay January bangilet sa ka MDA hado menta ka constituency jongi kayo jingirap sibon. Kiskim skibabon kibalawan. Pila yui kiyo pihat pila sedang penrekam kayo gubala debu ngila play piyo iba kalenti kesengkin kesurok ke umbang ke umdi hadin ke jing do nong ke bakrau ha kapor balen shop klam kubit iklam yo ane do mentapan ni yui baka sedang ban kiu biang kata ka kampen roy mat hangai simen Sngausi pakaseng kongres kam don kam syu yani rengi dei ginong yalam bat dei upat ba ban pen I yangi shano banlet bat kumno banle ya kani kakam poi shano tamba kumbang yu I hite ka I kumba kala dei bet kumta ba let's say kim don kam syu yangi let's say kim kwa syu yangi let's say kim mon syu yangi bandon nakaseng kongres dak ba phibeng yu president jonga klem selok lang bat nga kamut phila nyombe phila penmi candidate laisni hadin ba phi issue ya kata ka suspension order hau benai January kamut pimon syu te hatongi kinong yalam min syu snap tang ya ka party Ngiklem syakri entang ya ka parti, ni syakri ya ka judgment rio, ni syakri ya ka constituency. Tingi ong hado mentang ngimtip ikran sipang ka to in sapha maki ya ka takashiti jungi. Ngi tingi penkre ya ka election kumbadai ban penkre upad ba jungi unrai ken kinong yalam jungi kan election no. Ha constituency junga ngaya selok bat iwei inong song senang. Lada ki nong song senong jonga ki ong madam dang ibit ipi ban beteng ya ka kam syakri jong pinam ta jongi ka parti ayute ka bala ban pensenge ini ya kata ka jing syakri nga ngamrai ngan hado bangan dala kan do iwe pi iwe inong song senong bat di nong song senong jongi ni kin ye pen I yang ni senongin le ngi wan hang ni ong man syakri ha ka sen kongres Iwan hang ni lemba ka seng kongres ban syakri yo bobon bala. Ti kata ka dei ka jing yu I jonga ngi bro sanmun nen ka sngi ni dang yeda paten lang hi ya ka meeting jong ka MDA ha ka bang pi. Ti ka jing kali kalong kumni ken shwa bangin le ya ka ni ka kamru na do ubnai December menchen snem. Ila ya syong ti ha ka party ban ya kren ya ka ni ka kam. Ndei tang sisil asil Ako way nagita kiching ya kren jungi lele u AICC ru don rengkat pat ni namar ngi ong hakapod ba pet kat arngot kiseng kongres cha ka TMC ngi sudon hakalingo ngi don hakashok ngi mla ban mudur bat mentangi hak ban rai hak tu kapor lada ngi kwa ban don hak divided opposition ne ngi kwa ban lek cha ka sorkar Tindala menta pede ngisyu I biang hakakot kubor baki ong bala yo approval ng tana po Delhi. Ban suspend yung pat license. Ti kae yung ban sutu ya kani ka jinja bat ngi ngisyu I bet kumni. Haunay January hadin mangilaya kren ngilaya kana hood. Hakajing ya kren jong pinyungot ki MDC bat kisan ngot ki MLA hakachukapor. Kalau don kata kajing bom kwa ne bom sya hapdeng katungut katukat ningut nangi napdeng kisangut ki MDC dige kisangut ki MLA nyungut ki MDC lai sangut ki persya yang iban lej senrop lang bat ka sorkar MDA Hendrai ki batam pada baro ki ong ba kadai stang kata kalenti ya ka kongres bakan lej shimmensim Bahkan yo bahkan survive kumboong kaktin kasi namar ba laleng shop ini nakadiang kamon bat ngi ong ya kabang shop hang te yang persya tong ngilit lang siya kate sorkar nakidaw ki babon kum kinong nakabenta ka constituency
Aunay January nginalalik simpat ya kata kajing sengrop lang bat adin baki MDA kala pediang burom ya kaseng kongres siya ka sorkar MDA niyo pat ya kani ka suspension order niyo ya ka suspension order ha ka WhatsApp kumbanyo baje janmit tang hapo ka kendai baje janmit ladap weng you block president jongi hapo ka laisngi kaseng kongres kalami kandidat hapo konstituensi jonga TV mo don ong kumno ngi ki badai ki sitting MLA ki badai lupa ki baladon lupa ka sensyar khadar haba ki constituents jongi ne ki nong shong shnong jongi ki dang imon yang i bangin berteng ya ka kam syakri pat ba ka jongi ni ham em ban tre ya ka kam te la dangi tre ya la ka jong ka kam pi ong ka long ka bakala i jella i batang khandin KMLA tang berpongon arngot ki BJP sampo prangot ki waipan takabamot ba nadangi sangot nilalit man senrop lang bat ka sorkar MDA ka bakersan ya ka BJP ni haban kali atau ka UDP ru ka ya kersan lang ya kata ka BJP atau ka HSPDP ru ka don lang mau ba kata ka BJP ni haban kali ru atau ka PDF ru ka don lang ba ka BJP Mandakum tate kamot baro hi kita kiseng ka cerla ka tungi kila ilot ki BJP. Hadin mangilak tho ka sithi siya ka PCC bar ka ICC balay klem jubang ka sithi ka bangito. Tiha ka suspension order ka bangiyo o bunay January. Ki ay bat ka syukos bat ki ay poring ni shipos ni banjubang balay ngilet siya ka MDA. Kajing kali ka babalay ni klem jubang ka syukos kalong ba ladep ya kerenti hapo ye ngingin kwa ban ketad iki kamyen syakar san upat na tingis ngau ba kam don jengmut ingi bangen ya beten biang ya kane mi ka kubor ma ba sya ka jing extend ya ka to ka jing sya suspend ju fi do lais nam ti kalong ka ba her kane sarupam ai suspension kini gibriu ladang bakla mga ngasno ba hau bunai January kila ada dep suspend ini kila ai ka syukos ini ti mentang asyu ino kot kubor bat kila pathai kubor ba kila suspending inam talai snem ti hana ba kila yo ya kata ka approval ti la sin no do January tarai kila syu suspend kai ini tarai kila yo approval ne kumno ngam nang banong ang bakalong per kumni ti karukam suspend jong niro kumbangi yo sngo bad yo puli nakila pathai kubor kasulong bet baki suspend ngi tang nam talai snap kabamut ba arhulai election ru kimkwa ingi bansim tiket na kongres arhusa lawan ke MDC ru tarai kim sya hira dadep ka MDC tu lawan ke MP tatakamot kimkwa kani wenengi sangut ru bansim ya ke tiket kongres takabong hakajing yu i jonga ngamtip ngimpat yu ite ya kata kajing tho na kata kasek kongres tingin ya up namar ngi ngidang day ki kongres ti namar ngi klempat resign ti na ka kongres abang elect siya ke MDA ru menta kala day ka por iban ya tho lem ye ki bay namar ngi layu ibon palat kini kijing ya kren haka social media haka media ka baper ba kisa spending ni bangilek join ya ka BJP